نرى مالكن يمكن أستن باراج ما بعدين ميجرام جديد أمور كان كوراج ما كان كورن نلات ديجي جوجن وجن نواك كان أستن كوكين كوبلرين كون بانون كان وروناين تي في بكشوا مالا جكين أتيك جوج مش قارش بكودان بكل شجع كان رأي وش كاويل ك bargazal chekana ngre wi ke juba jenda na panelin ke jen kwasame kamanan le roda ki do branch or lat ke je bu kondial chu re wa jena lin kona gwasame shit kamanen kona me titi ka gad prophet ad chagat ti shop ka kudang bakal chekana ngre wi ke juba ko baka wo gwar tada lwa kosde mishwale Stone International Church Stone International Church jen lwa ko den wudi shwale prophet ad and wala shanka waro ka pay jogron kin daro jandang rumwan jandan ban leram ban jeling ja ade jogno jen nyak nasen ko kien ko rajen bialing kajan la rame ran mu dongde kon dia dara kon la lera long katen kon tin baro lat ka gwasen be ngai kon no ken gokten kon tilat ka ngwani chicken lanit let la let kosnel ban jikule linke ngu mi shi prophet edi shagad shub ka kudang bakel shaka wannan ngare we dien bakan nan ngare we shika juba titipin lo akoste banje chulin kel kan gara te shub ka kudang bakel do badana shagu ki je shimnen yana mako ture gada kudang bakel ti shanan re wichin wini pegden dial wa shub ka kina dara wa wanyam ana ban do badana shaka nan re wichin mi ke jaban je chulin kel ke ta dan len ngwana rodin ke je bukon ling Shalano shigok mishwali AD wut mishengni juba milagok jen chagar shubu kudang bakel chaga kanrai wisha ka Northern Bargazal State wut jani ka shaka nangrai wish ka juba lo akos de mishwali Stone International Church lebe je karon kina daro ide bangwan ka ladana chalat ke je re wisha ka kautum ajani bulwa kos de bane bagara toba ka gwar ka do banana che char ka je no prophet Peter ayul dang mishal Peter ad jane gat wudo mishal ke ATB Joshua jen chagat cha nangre wecha ka juba ka ron kindaro jendang ru ngwana me kolela pyro jen nang kare wecha ne engok ad take a guard shop ka kinaro titte ray wish tiche to ko gore titte pin shoy kade la Stone International Church jenen goga me la na la ka deliver ngai kone o kan go kais ni dialan kon lat ko ngwani lel ka roti kan ka lonki kan ga power you know chimenen yena magwas me chamandi me chawi de cap la wido ataba ko go ji ka pime jeduba hanjen to video to ngwante ka tente bana nywa kel ka gwasen be na mokel and go Peter Edi go kelka go tella right ka tok mishaling ke mishal ke tang suk telat ken go right ken ka kos ke ka tuk cha kam ke right ken ka kos ke ja shala do kan gat ti ka gat tel shi man ken ala ken korpan tanken waje ka wishar je ka wishare shala do to kume bargazal te ga tetten na mo ke te ga ngaitin ko ka gwase da ne wacha je te shi man gan ja jugo no guge di jin ki prophet di der god ko der ko gwar ajane request ki misha chol ka je netin ko la shi man gan ja god to ga chu kan ko baga to ka mu gore ken gar to ga god tiane lungun ken ngot ka kwa ana mo kel mdongoro ba del tiet ko ken go ga ti te ga je la kan ga wiya to ka gwasen be la kana tu ko adunu ko kore ba wiaring midi telong chika gad ti ka gad ti ane ti fish kamu kan garden konti chicken glass gaskel en wut ame milago ka shol roda iya gat Nigerian ki gog TB Joshua e shilu ko korwa se payo tigen ge turu kel kana jen gog taban TB Joshua en TB Joshua poinde jen gog mi go ka shiga ba kadin kon leda ngai ke je no go mala were we ke jibala kan right ke self ke me yadi ko kor gwate dan ngai ke je ke jen rone dan ne pai kor pai to ga je ko ron kin daro wido wal joko ko kin daro wal ngwan chala do te ko kor mi ba ke ka bana gwase dan ne shi self ke me yadi ke ne da re ma chaten shi ga ga dan te to shwa be ken no tele kor mi shanek eno
ana mo shwagu jeno ya kach kaje ko telemishe shalat kajan chaje mo yotu ngwana longa self care ma yadit ko gwi self care no dong de self care wi kwa point den tv Joshua changa tek de kana je kan ka gwase dane liwa ko ka mi che liwa te ka tung ma long te joje no jena wa gu kasha ke kana te shaitan che shaitan kanok anu da me we tela o shi ku me gwistin ka jan ku gana ti beti je long baglat ka kor gwasen be ko kan go kanji te ka gor kan ka ne ti sha kep shaitan telet kan let shaitan chikan lan let nan la let ko ngai kon me to ka Porpen Mackenzie ka gwase dan jen ramkel kaneten konte shorodian no ikago ke profeni genre we ke kinya jeneri shop ke kudang ro woni am chegana ata me jare we jare itjen ala lo akos de chala do lebe je karon kina daro wi de kel kaga kora ka jaron kina daro wi de jandang ro de cheben to gon wo jeneri shop ke kina jeneri shop ku daro chegana anamo shimo gwa ka kan go gati chegwano go de kan ngar ka tegne ni tikwish kamu kon Mackenzie ka kor gwase dan meche mi je to gon wo jen bajalar no wo shi ko da jogo no ba tagmis ni bajalat meche tagmis ni meche ajalat to ko en Mackenzie foinde ne ri shoko kudaro ka je shuga tesnien ko telekon mu ponjin ke shi noi ponjin chejen ke ne ri danan tere ponjin mun ku ponjin le pis ne ri kudaro shuka yeden chojen ka Kenya shawudu mo chwaje kep kan wudo dienen kon let kan ritual care ke nasan kon terach ke tang la tango kon ne ke fake prophet ene mentame mu ete shi kuma sa Sudan mishe duomo gwa mishe je kan garti bete ka rwanti shurian lulung ka gwasan be tibu kon ka linga kwidien ko ne ete shikan goro kan tek miskan shaitan katin kon tin kan ka anname akel modon goro ba gusha gwa go kate shikan palno konyal pal kene shaitan gada ti gor kan tian magwalon re kuma ka sa Sudan amada sa Sudan de kan charm gwa kan ka kwi gana ti a shang na malada jen wo gware ka run ken mot ka kwalon run ken dong de gat ke dong de ta run jok run wan awonyam ka kan dial ka yang men ke gada tiene de kan wan tel mi shikan ngat mu aga pis ka do mi shoro lot na me nyo da gwan wo ba te grik ti brodian lat ka gwasan be kan gada ti kan dial gor kan tian marong de kuma da mugwa darje kan ki kwidian kan go ga ti shikan lana to go lat kan ti chorian lot da gwayano de kuma sa Sudan da mun rungnu jan lon ka kwidian kan go kanjiti da kan lat ngai kon go te ga tun walet kan let kan deliverance lo wo kan shaitan pointing out wo kan yeti je pointing out kana mo are kela nanan kwalu bi tam ka kan go kanjiti te ga go tun wan lon lat ka ti chorian lot te prophet Michal ka prophet Lukawo teten ti prophet Bushir teten kan prophet ti ka prophet did long to lat ka ti shurian lot let kan kasni ko ba ko gor she ka menen yan man tam kan ga dialati ti ko kan muti to wanan re wi ka juba ko wa ka gor she tam ma pek den chup kan kina dara wonya kate alo tiang chim gu yan de yan ne ore lwakos tiang kan re lwakos de yan nen kan wanda nan wan ka kan ka video kel makan yo ka ye kel ngwasa me ka na me video kene dialati la wira la pada ka kanyin baje pat ko je deliverance ke pala ka kwidian ado badian medera no falka gari tieni na me engi ko run bete ka tan wanong ti chirodian bulot ko je na lat ke prophet ni ka jan gwasme ano gora gat sheje dungno mate ko mate kwije me shejen che kule la guk ke prophet ke choro de ram ke le gat tv Joshua ngai kon tv Joshua re ngone chala kene tigen dial gor kan duo mo gwa mba ka wike je ko mo te sha ka le gwa kan ga da tiendi ti birek be shub ka gwasen be shangni mo ka ga jani mo shi ka ga nweri dung no jen wa ka ga stand to goal shi ka jang karodien aname ajanda na de kon gwish shi ngwe no kan ga ti ka ga da tieni long an wala shanka waro ka paide ron kin daro jindang ron wan gore jin bi gwar pin kamanda na lat ka Stone International Church ko kuje gwasan danan kimen buto ko kor gwasan be kene ti la kana to ko gwato bat kerun be ko yarik to buto ajela dan de ko linga jen gwasan me goron wajin bi nyoka nasun ko kien ka chuje paru jen wajin bi subscribe button bi jotwan ko belaran kon ba non ka Noro Online TV bi ko shamala jege
jenda andi ko jen gwasame biat kaman